با فرا رسیدن فصل تابستان میوه و سبزیجات فراوان گردیده موسم ذخیره محصولات خوراکواری برای فصل زمستان شروع می شود. در این دوره خاصه بانوان ما خیلی سرتردد می شوند. کدبانوها از میوه های شهبار و سبزیجات تر و تازه انواع گوناگون خورش و شیرینی ها آماده و برای زمستان ذخیره می نمایند. از زمانهای قدیم مردم همین گونه محصولات ها را در شکل گوناگون ذخیره می‌کردند. برای ذخیره های مثلا غله‌دانه ها اگر تنها انباری بالای زمین ضرور باشد، برای نگهداری بعضی محصولاتی که در شکل تر نسبتا نگهداری می‌شدند، حفظ می‌شدند، برای آنها البته سردخانه ها لازم بود و سردخانه های مردم قدیمی در شکل پدول یا تهخانه های مخصوص که در داخل خانه ساخته می‌شد نگه داشته می‌شد. یعنی ذخیره از میوه ها در شکل خشک هم میشد. البته مثلا زردآلو رو در شکل خشک که مردم اون رو قاق میگفتن نگاه میشد. باید بگوییم که کلمه قاق که امروز تنها برای زردآلو محسوب میشود در بعضی از نواحی منطقه ولایت سوخت تنها اگر به زردآلو نسبت داده شده باشد، این در مجموع قاق بود. یعنی همه نوع‌های میوه رو قاق میکردن یا خشک میکردن، همه رو در نظر داشت. یعنی تنها به زردآلو منسوب نبود. در روستا مردم محصولات اولیه غذایی را نه تنها برای زمستان بلکه به قدر احتیاج سالانه عائله یعنی تا حاصل آینده ذخیره می‌کنند، زیرا در فصل سرما طلبات به این محصولات زیاد می‌شود. خم‌های کلام ساخته میشد برای نگهداری میوه‌جات، یا کمپوت میکردن، فرض کنید نوشابه تیار میکردن یا شربت تیار میکردن و یا که از سبزیجات هم مثلا بادرنگ، پومیدور و دیگر محصولات های فلزی هم اونها در شکل تر نگهداری میشدن. هنوز از زمانهای قدیم در فرهنگ مردم تاجیک این چیزها رایج بود. امروز البته میون مردم حتی باورها هست، فهمیش‌ها هست که گویا این از فرهنگ روس یا اروپا و فرهنگ ما ایستا وارد گردیده باشد. البته شکل‌های تکنیک یا تکنولوژی نوینی اون از اروپا به ما وارد گردید، جای این کار نیست. مثلا امروز ما می‌بینیم که بانک‌های شیشگی برآمده است، سرپوش‌های مخصوص داره که توسط اسباب‌های مخصوص اون رو محکم می‌کنه و پورا بی‌ضرر است که درونش هوا نمی‌درآید و مدت مدید می‌تواند که نگهداری شود. اما واریانت‌های به همین نزدیک در فرهنگ مردم تاجیک جای داشت و ما می‌توانیم بگیم که حتی به اروپا شکل‌های پیشینه از ما گذشته بود. در روزا که تابستان میخوریم هم زمستان گفتم بسیار ضرب مثل و مقاله ها نیست، بین خود میگویند. یعنی که بیشتر بانوان ما برای ذخیره زمستان همچون بانوی انجامکار گوییم خطا نمی نماییم، چون که هر یک میوه که دسترس میکنن، هر یک سبزیجاتی که امروزها دسترس می نمایند، کوشش می نمایند که برای ذخیره نمودن فصل زمستان آن را انجام نمایند. بانوان خانه پیرانسالان شهر ترسانزاده به غیر از آنکه در خانه هایشان چنین انواع خوردنی برای موسم سرما ذخیره میکنند، باز در این مؤسسه چنین کار را انجام میدهند. ضمن صحبت ابراز داشتند که امسال بیش از 800 ظرف بسته های شربت و مربا و دیگر خورش ها از میوه و سبزیجات تیار نموده را ذخیره کردند و باز نیت دارند که تا آخر ماه تیر ماه تعداد محصولات کنسرو شده را زیاد نمایند. ما در دوام همین این سال 2021 ما از پمیدور شکروب کردیم. من اینجا بعد دیده استودید از زردآلو شربت تیار کردیم. باز از آلوچه و آلو از آلوچه و آلو شربت تیار نمودیم ذخیره برای زمستان. بادرنگ شور برای پوشانده‌های مؤسسه‌ای که بعد هم خوراکشان و استفاده میبرن، هم زمستان آنها به خیلی میتنده برای خوردنشون. این همش از خواجگی یاری رسان، از زمین های خودم. هر کدبانو اگر ذهنی برو داشته باشد میتواند که برای ذخیره زمستان خود از این یا آن نوع محصولات گوناگون یک نوعی ترشانیده شده آچاری رو
пухтаи омода карда тониста бошад. Яъне зарфҳоро тоза мешӯянд дар оби ҷӯшида, албатта ки дохили он микроб надарояд ва баъдан муддати мадид ё бодринг ё помидор ё дигар маҳсулоте ки дохили он очаронида мешавад, онро ҳам тоза мешӯянд, сару нуги онро ҷояи зиёдтиро мебуранд, дохили бонка хуб онро баробар мечинанд ва дохилашро аввалан пури об мекунанд, муддати 4-5 соат он дохили об меистад. Сабаб дар чи аст? Албатта бояд бодирингу помидоре ки дар офтоб ё хуб бо таъсири сояҳо агар шаклаш вайрон шуда бошад, обаш парида бошад, каме пӯчала шуда бошад, аз дигар он обро ба худ ҷабида шакли пештари худро ҳифз мекунад. Ва агар вайрон шуда бошад, ҳатман дохили вақте ки ба об мемонад мулоим мешавад, шаклаш муайян мешавад. Аз ин хотир ӯро аз дохилаш ҷудо мекунанд ва баъдан кабудӣ, хуб сир пиёз, барги ғор ё ки лавлови рис мегӯянд, онро болои ҳам мечинанд, баъдан аз болои он сабзавотҳоро мечинанду ба он барои ҳар як зарфи муайян миқдори муайян намак мекунанд, ки чунки чизе ки каме шур мешавад, албатта барои вайрон нашудан муддати муайян ӯро ҳифз мекунанд. Ба ҳамин хотир болои онро маҳкам мекунанд, 4-5 рӯз аввал меистад, дилпур мешавад ки он вайрон нашудааст. вақте ки вайрон шудани бошад, дар ҳамин 4-5 салакай чуноне гуфтем, болои он сафед мешавад, мағор мегирад ва кадбонои хуб албатта онро аз дохили ҷудо мекунад, ё барои зуд хӯрдан иҷозат медиҳад ки вайрон нашудаонро бихӯранд, ё хуб дубора онро тоза мекунанд, ё аз баҳри он мегузаранд ки барои саломатии инсон аз ҳама вируси зараровар, аз ҳама микроби зараровар ҳамин маҳсулоти туршонида шудааст, ки агар ба он нозукӣ он аҳамият надиҳанд, ба саломатии инсон албатта зарари худро мерасонад. мо ҳамарӯза дар муассиса аз бозе ки маҳсулотҳои хоҷагӣ тайёр шудааст, аз хоҷагии ёрирасони муассиса ҳамарӯза 100-200 дона банка тайёр мекунем, захираҳои зимистона, то дар давоми як сол 2000-3000 арз ҳар намуди маҳсулот мо захираи зимистона тайёр мекунем. баъде ки аз ташхизи районӣ омада гузаронидан, мо инҳоро ба ҷойҳои салқин бурда ба захираи зимистона тайёр мекунем. мо ҳамчун як фарзанд ба пиронсолон хизмат гузорӣ мекунем. азбаски талаботи пиронсолон синнсолашон ки ба ҳамин чиз ниёз дорад, мо ҳамаи ин захираҳоро ҳамасола тайёр мекунем. ба ҳамашон талаботаш зиёд аст. мо чизҳои талаботи ҳаминҳоро нигоҳ карда, мо ҳамисо тайёр мекунем. имрӯз 5-6 намуд афшура ва мураббову хӯриш аз қабили шарбатҳои марминҷону қулфинаи олу ва олуча, инчунин хӯришҳои шакаробии икра ва бодиринги шӯр ба миқдори зиёд омода карданд. ҳангоме ки мо дар ин муассиса қарор доштем, бонувон аз заминҳои ёрирасони муассиса афшураи ангур омода мекарданд. мо мана бо ёрдами ҳамин кормандо ҳозир ана шарбат аз ангур карсудем. ана дар ин маҳсулоташ ана дар як банкае ки 2 литр бай маҳсулот мебарад, мо метавонем 0,5 килограмм ё 0,6 килограмм намин ба ана маҳсулоти мевагӣ андохта, баъд аз он 200 грамм шакар илова мекунем. баъд илова кардан оби ҷӯшидагӣ андохта, оно мана маҳкам мекунем бо даҳанҳои тунукагӣ ки бай шудааст. аз ангур ва мураббоям мекунем. оилаҳое ҳаст ки бештар ширинӣ истеъмол менамоянд, нисбати он сабзавотҳо ширинӣ бештар дар зарфҳо нигоҳ медоранд. баъзе оилаҳое ҳаст ки мисол бештар писанди онҳо сабзавотҳо аст ва махсус аз сабзавотҳо ба таври хӯрокам гӯем хато намекунем, хӯрокҳои махсус омода мекунанд, дар зарфҳои шишагӣ нигоҳ медоранд ва инчунин дар ҷойҳои бениҳоят салхин ки онҷо барои нигоҳ доштани ана ҳамон зарфҳои шишагӣ мусоид бошаду он хӯроку он мураббо, он афшурае ки омода кардан бояд сифати худро дигаргун накунад, чунки ба саломатии инсон низ агар дар ҳолати вайроншавӣ, яъне ки дар ҳолати ганда шудани ҳар як хӯрок ё ки мураббо омода расонад, ба саломатӣ зарари зиёд дорад. мо ҳозир инро ман ангурро андохтем, мана шакарашро андохтем, баъд оби ҷӯш омадагӣ, ҷӯшида истодагӣ андохта, баъд бо даҳан маҳкам кунакҳо маҳкам мекунем. парукара мемонем. парукара буғкара пӯшонда мемонем то 2-3 рӯза. баъди 2-3 рӯз боло мекунем. агар ки ягонташ нодуруст бошад, мумкин ягон гар вай мекунад ва иша ба истифода наметем. агар нағз истифода ва иша истифода наметем, истифода мебарам.
ба қавли яке аз кормандони хонаи пиронсолони шаҳри турсунзода, ба ғайр аз ин ҷо боз дар хона ҳамасола дар фасли арзонии мева ва сабзавот то 150-200 дона шиша оби мева, қайлаи помидор, хӯришҳои мухталиф, мураббои гуногун ва бодирингу помидори шӯр консерва мекунанд. дар мағоза ҳам чунин консерва ҳаст, аммо нарх хеле гарон ва истеҳсоли кишварҳои хориҷӣ мебошад. ба назарам маззаи консерваҳо аз маҳсулоти худамон беҳтар аст. дар хона ҳамчун чизе ки дар хона мекунем мо барои бошандагонам ҳамун хел ҳамчун як фарзанд ҳам ғамхорӣ мекунем. чӣ хеле ки роҳбари давлатам ба инҳо ғамхорию бепарастору бенигоҳбин намемонам гуфта ваъда кардам. мо ҳамчун як фарзанди инҳо ҳамин хел ғамхорӣ мекунем, ҳамчун падару модари худ нигоҳбин мекунем. ин чиз худ як хӯроки тайёр аст. вақте ки дар фасли зимистон камтар гарм кардаам ки хӯранд, хӯроки тайёри бемалол мехӯранд. талабот ба ин чиз дар зимистон зиёдтар аст. он чизе ки ба истилоҳи мардумӣ, ба истилоҳи фарҳанги мардумӣ 2-3 сар меҷӯшад, пурра безарар мекардад ва мардум ба он бовар астанд ки аллакай он сарди он бодлоке дар дохили ӯ аст пурра ҷӯшида мебарад. яъне пас аз 3 маротиба ҷӯшонидан ки дар фарҳанги мардум онро 3 сар ҷӯшонидан мегӯянд. яъне 3 навбат ки ҷӯшид пай ҳам муддати мақдорро ширгар мекунанд, боз дубора меҷӯшонанд ки пурра он хунукӣ ё ки баъзе меваҳое ҳастанд ки миҷозан таркибашон сард аст. барои он ки ӯ хуб нигоҳдорӣ шавад, барои оне ки ба саломатӣ дар зимистони қаратун ки бисёр тӯлонӣ буд дар гузашта, ҳатто мардум барои гарм кардани хонҳо имконият надоштанд, омода мекарданд ва аз ӯ истифода мебурданд ва боварӣ доштанд ки ба саломатии онҳо ин витамин ҳам ҳатман фоидаовар аст. ҳозир мо ман ҳамиҷаба 176 ана вай карем, боз аз ёрирасон хоҷагӣ ки овардан боз мекунем то 600 мекунем солаш ба ана ин шарбато бошад то 600 700 то 1500 тайёр мекунем ҳар солеш. аку ин солеш ҳозиреш ба ҳамқадар тайёр намеда. аз заминҳои ёрирасони хоҷагӣ мебарояд мо зиёдтар мекунем. зиёдтар ки ҳамун сол ки зиёдтар ки ба тайёр ки намудем бод зиёдтарак ба бошандаҳо пешкаш мекунем. бояд гуфт ки бонувон дар асоси ҳидоятҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти меҳнати содиқона ва истифодаи мақсадноки замини назди ҳавлигӣ ки баробари таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори истеъмолӣ, ҳамчунин ба баланд гардидани сатҳи некӯаҳолии сокинон мусоидат мекунад, дар назди ҳавлиҳои худ навъҳои гуногуни зироатро ба роҳ монданд. бонувони шаҳри Кӯлоб низ имрӯзҳо дар тараддуди захира барои зимистонанд. дарахтони олчабандак, гелос варенӣ кард, мураббо пухтем. инҳо барои касалои асаб, қанд, дил беҳад ниҳоят чӣ дорад. ба бори ҳамин бемориҳо фоиданокиш бисёра. як чӣ мисол чиё ҳастанд ки меваҳое ҳастанд ки табобатӣ мебошанд, ба ҳар як одам ин табобат мебахшад, ё ин ки дар маърако ё ки дар саҳри оши наҳорда ҳамин истифода мебаранд. дар ҳамин мисол дар зиндагӣ меорад. 50-60 та мураббои ҳархела тайёр кардагиам, захира намудаем. бо мураббои биҳӣ ки пештар тайёр кардаги будем ягон ҳафта пеш, қариб 80 таи дига мураббои биҳӣ тайёр кардагием. бо базами аз ангурам як 30 та банкаи дига мо дар зимистон ҳам худмон истифода мебарем. ҳам метонем ки дар бозор фурӯшем, ба ҳамсояҳо метонем дар вақти маърака мерем ки дар камхунӣ фоида дорад. аз нақли ин калбонаҳо дар натиҷаи истифодаи маҳсулоти нодуруст тамиз гардида ё риоя нагардидани шароити нигоҳдории он хатари гирифторшавӣ ба бемориҳо ба миён меояд. бинобар ин риоя намудани тозагӣ, ҷудо намудани маҳсулоти хом аз пухта, нағз пухтани маҳсулот, дар ҳолати бехатар нигоҳ доштани маҳсулот, истифодаи об ва маҳсулоти хоми бехатар мебошад. маҳсулоти консервашуда бояд ҳатман дар ҷои хунук ва ҳавои мутаддил дошта нигоҳ дошта шавад. ай ҳамаями ай занг вобаста, ай шустан, ай маҳкам кардан. нағз шушти банкара, нағз тамиз кардӣ, бо нағз то мисол 1 сол мебарад, 2 сол мебарад, местан помидор ягон корш намешавад. дар хона 2 солаша дорам.
мемонам агар зиёдӣ кард яке вақте расид бар вақт помидор шава бигирам бихӯрам ӯ мефта дар ҳамҷо ягон чизш намеша баъд авқотш мекан мехӯрад навхӯрад. барои мураббо чандон сахт маҳкам кардани зарфҳо ҳам қадар шарт нест, гарчанде имрӯз маҳкам мекунанд. Яъне мураббо вақте ки хуб ишонида шавад, қиём шавад, албатта қиёми ҳеҷ гоҳ вайрон намешавад. Фақат болои бояд чунон пӯшонда шавад ки яъне ба дохили вай ҳаво нарасад ва микробҳои зиёдатӣ нафтанд. Он худаш шакли худашро агар хуб қиём шуда бошад, ҳифз мекунад. Дилхоҳ мева, мураббои дилхоҳ мева вайрон намешавад. Яъне пештар дар дохили сатилҳо, яъне фақирҳо, зарфҳо, дар дохили хумҳое ки мо гуфтем, ҳатто дар дохили хумҳои бесир ҳам мурабборо нигоҳ медоштанд. Танҳо сирдор чунон гуфтем барои очорида шудан меваҳои туршонида шуда ё ки сабзавоти туршонида шуда нигоҳ дошта мешуд. дар фасли зимистон бадани инсон ба витаминҳо эҳтиёҷ дорад, аммо дар ин мавсим нархи сабзавот ва меваҳои тару тоза дар бозорҳо гарон аст. қисме аз онҳо ёфт намешаванд. Бинобар ин мо бояд ҳоло маҳсулоти консервашударо захира намоем. Ин беҳтарин роҳи бо минералҳо ва витаминҳои зарурӣ таъмин намудани оилаҳо мебошад, мегӯянд катбоноҳои моҳир. таҷрибаҳо нишон дод ки на ҳама вақт ба дили мардум мешавад. Яъне табиат қоидаву нозикиҳои худро дорад. соле метавонад ки хушк биёяд, соле метавонад сард биёяд, соле метавонад ки беборӣ шавад. ба ҳамин хотир ин иқдоми саривақтӣ асосидори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат буд ки пешниҳод шуд ки ҳар инсон бояд барои худ ҳадяқал 2 сола захира дошта бошад. ин чӣ маъно дорад? Яъне инсон пешомади кори худро ҳеҷ вақт намедонад ва тахминам карда наметавонад ба сари ӯ чӣ меояд. имсол мо ба умеди он шавем ки дар дилхоҳ маврид гармхонаҳо ҳастанд ё худ дигар шароитҳо мусоид аст ки мо метавонем ё меваро дар шакли асилаш ё фарз кардем аз мағозаҳои умумӣ метавонем ки он консерва ё фарз кардем ширинӣ ё шарбатро харидорӣ кунем. Аммо баъзан мешавад ки бо иқтисоди бозоргонӣ, бо дигар шароитҳо, бо омадани ҳавои сард ҳатто гармхонаҳо аз кор монад. Яъне набудани барқ метавонад ки ба мардум имконияти он саривақт дастрас кардани маҳсулотро надиҳад. аз ҳамин хотир иқдоми бисёр саривақтӣ аст ки имрӯз мо вақте ба шаҳру навоҳии гуногуни кишвар сафар мекунем, мебинем ки мардум пайваста махсусан дар фасли тобистон, дар фасли тирамоҳ аз пайи захираи зимистон мешаванд. дар тобистон захира зиёд кунед, зимистон ба азоб намекашед, аз ҳаваё истифода мебаред. ана хонаҳомон ҳам ҳамин хелан ҷамъ мисол дуюм хонаи мо бояд мо дар инҷо чизе ки хона ба тайёр мекунем, чизе ки ҳунар дорем ки хона ба истифода мебарем кадбонҳо, мо инҷо ба ҳама ҳамон ҳунаромона барои бошандои ҳамиҷа ана истифода бурда барем. чӣ хеле ки падару модари худ, чӣ хеле ки фарзандои худамонро нигоҳ мекунем, инҷа бам бояд ҳамин хел нигоҳ кунем, ҳамин хел хӯронем, ҳамин хел нигоҳубин кунем ки ино ба нигоҳубини мо мисол муҳтоҷ ҳастанд. захираи маҳсулоти кишоварзиро барои гузарондани давраи зимистон сокинони шаҳри Истиқлоли вилояти Суғ низ бо тарзу намудҳои гуногун анҷом медиҳанд. агарчанде номгӯи маҳсулотро бо роҳи хушконидан ва ё дар шароити сардхона ба таври тару тоза захира намоянд, усули дигари маъмул ки консервакунонӣ, инчунин омода намудани афшураю шарбат ва хӯришу мураббо мебошад. натиҷа ҳамин аст ки занони минтақа дар мавсими имсола ҳар кадоми 200-300 қуттии шартии консерва, хӯришу мураббо ва шарбатҳо омода намуданд. Иззат Хоҷамирова сабзавоту мевагиро ба миқдори зарурӣ консерва намуда дар фасли зимистон аз он истифода мебарад. аз сабабе ки дар зимистон маҳсулотҳои тару тоза гӯем ки ё ин ки нест, ё ин ки аз гармхонаҳо мебиёрану нархаш гарон аст, мо ҳозир амина маҳкам карда зимистон ба захира мекунему авқотобо истифода мебарем. масалан шакаробба истифода мебарем, галупчӣ мекунем, шӯрбоба меандозем ва дигар авқотҳои хӯрокҳои мехӯрдагӣ ба андохта истифода мебарем. аз ҷониби бонувон навъҳои нави он кашф мешавад. агар дар гузашта ҳамагӣ 5-6 аз 4-5 навъи маҳсулот очор ё консерва тайёр мекардем ё аз 5-6 навъи мева ҳамагӣ ширинию нушобат тайёр мекардан, имрӯз бинед ки навъҳои нави онро кашф карда истоданд ва ҳамарӯза чӣ гуна хӯришҳо, чӣ гуна фарз кардем шакаробҳо, чӣ гуна очорҳои зебое аз ҷониби кадбонувони мо албатта бо таъсири коммуникалии шаҳру ноҳияҳои гуногун, ҳатто ҷумҳуриҳои гуногун, мо имрӯз навъҳои нави онро мушоҳида мекунем ва фикр мекунам ки бонувони мо дар ин радиф қафо монда нестанд ва имрӯз ҳам ҳамчун як ҷомеаи пешрафта дар ҳифзу нигаҳдории саломатии оилаи худ ҳамеша кӯшишу заҳматҳои зиёд мекунанд.
اون چیزی که در زمین‌های نزد حولگی کاشته نمیشد که شهر مهان، شهر و یک کوهستانی که داخل میشد، بیشتر چیزها در اینجا رستنی ها پرورش کرده نمیشود. لیکن ما اونها رو از بازارها گرفته برای ذخیره های زمستانی استفاده میبریم و از آنها برای کنسرواسیون کنونی کرده برای با فرزندا با عائله استفاده بردن تر و تازه، چون که چی نباشد صفتش پست نشدن، ما آنها رو با طریق کنسرو کنونی نگاه می‌داریم. میگوید که قاعده‌های سانیتری و بهداشتی قطعی رعایت گردیده از روی توصیه نفران صاحب تجربه عمل می‌نماییم. عائله مذکور برای ذخیره محصولات قریب از همه نمود میوه و سبزیجاتی در منطقه پرورش یافته، اینچنین حاصل زراعت سبزیجات استفاده و در این خاندان کارکرد شده با رعایت قاعده‌های مقرر گردیده ذخیره می‌شود. محصولات آماده گردیده در تهخانه که درجه حرارت در آن موافق مطلب است نگاه داشته می‌شود. هر یک کار و هر یک وی نازکی های خودش دارد. پیش از محکم کردن ما بانک های بوغ میکنیم، شسته تازه کرده بانک ها رو بوغ میکنیم، بعد محصولات ما جوشانده پس از آن محکم میکنیم. لوبیا هم برای آنکه پشه نکند ما ظرف شیشگی میگیریم و ظرف شیشگی محکم کرده میمونیم. تمام چیزا میشود ذخیره کردن. بانک ها به ذخیره کنید بهتر برای آنکه بانک به ویران نمیشود. گفتن جایز است که همه محصولات ذخیره نموده این خاندان مسئول دسترنجشان می باشد. در زمین نزد حولگی قریب همه نمود میوه‌جات و سبزیجات از قبیل شفتالو، زردالو، آلو، گیلاس، آلوچه، پامیدور و بادرنگ و دانگی ها از قبیل نخود و لوبیا پرورش و از آن ثمرناک استفاده میبرند. زمین های نزد حولگی داریم. در همون زمین های نزد حولگیمون مثلا پامیدور، محصولات های لوبیاگی، کدو، جهوری، این ریحان، این هر نمودی کبوتی ها رو میکاریم. این سال نسبت سالهای گذشته ما ذخیره 2 ساله کرده موندیم، 1 برابر زیادتر کردیم. اون زردالوهایی که قاق در اینجا وجود دارد آنها رو برای که ویران نشوند، برای چی ویران میشوند؟ وقتی که در آنها پشه میشیند آنها کرم پیدا کردنش و استفاده برده نمیشود. برای همین ها رو پیش گرفتن آنها در ظرف ها محکم میکنند که باید آنها رو در آینده نه بلکه در 1 سال بلکه در 2 سال و مهلت 3 سال هم استفاده بردنشون ممکن است. من در این و لوبیاگوی ها رو که نیز در زمین های نزد حولگی کشت نموده اند، آنها ثمرناک زمین ها رو استفاده برده اون لوبیاگوی ها رو در مهلت 1-2 سال برای استفاده بردن در ظرف های شیشگین نیز ذخیره کردند. امسال ساکنان ناحیه سنگوار نیز با استفاده از شرایط مساعد در هر یک خانه از پامیدور و بادرنگ، کرم، میوگی و دیگر نمود محصولات کشاورزی، خورش‌های گوناگون، مربا، کنسروها و شربت و افشوره آماده کرده ایستادند. در این منطقه وابسته به استفاده عاقلانه قطعه زمین‌های نزد حولگی، ذخیره کردن محصولات دانگی و آمادگی پوره به دوره زمستان سال‌های 2021-2022 کارهای فهماندهی را در بین زنان به راه ماندند. اعضای هر یک عائله باور دارند که زمستان امسال را بدون یگان مشکلی پسی سر می نمایند. مثال اینا همه چیز برای ذخیره که شده. اینا کپوس های، پامیدور های، لوبیا همه چیز دارن، نوک های همه را ذخیره که شده. اینا بانک ها و چی امول من مغازین اومدم هم برای کپوس از سالونیکان اومده چایده آوردم. مورچ نیتریش هم مورچ اینجا ده نمیشه کو. مورچ لاولوریش هم آوردم. اونا بچم برد، اونا کمپیر کدی کلین میکنن برای زمستون، همه تری میکنن، همه پامیدور زیر بوی میکنن، همه چیزا محصولات چور میکنن برای زمستون. ما هم سوار ریختگی میچینیم میگیریم، بعد اون خشور شد و بعد میگیرن کلونتر رو حس میکنن یا که میان میبرن. این ریختگیش میچینیم پورا میکنیم برای کمپوت. برای اشراف نشه، برای کمپوت برای چی میکنیم میخرن گلاکو 10-15-20 ترن میکنن به زیباش پوستگیش به گومال میچینن میتن توزوش برای خود ما بسیار میشود.
бод ҳавои тоза дора, гуфтаги зиндагиш созай, ҳамаш витаминай. бояд зикр кард ки имсол дар партави супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳар як хуҷагӣ ба масъалаи истифодаи қитъаҳои заминҳои назди ҳавлигӣ ва омодагӣ ба зимистон маъсулона муносибат мекунанд. қариб ҳар як оила аз консервакунонии меваҳо ва сабзавот барои зимистон машғуланд. бисёре аз оилаҳо дар ин мавсим зиёда аз 600 то 1000 банка консерва маҳкам мекунанд.